Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi aina thongjagadori si nga gi matha sida fry to draga kangna thonggadori ni sigi recipe macha amtang yaujare masala hapjarani masala mayam murok chamas ani garam masala chamas ama fish masala chamas ama champra tangkhai ama sumjanjarani aduga fajana mix up tawraga fry tawgadori ni fry tawnabai damakta fry pan amada thau hapjare sahal mapung bana aduga nga si fajana piece 9 amom tang hapjarani hapjaram matung sidaida fajana tablap na hatang leiraga otpi gani ot pasi am tapna otpi gadomni aduga low flame da thamgadomni low flame da thamati mapan da fajana munchan nga se haifet munbai sidaida laukhalani laukhajar matung sidaida amuka thonggadomni thongbai sida fry pan am lauraga thau hapjarani saya pambe matungna dam hapiro aduga zira mapom hapani tejpata hapani murok angangba amasung asangba hapjarani sigi mahau tongana phatani tilawa choba ani di grind toba paste hapjarani fajana mix up tawraga okhaira matung sidaida akoina khamena simbi ahumgi paste toba maga hapjarani asi fajana okhairani fajana mulhala matung sidaida akoina masala hapani masala si murok chamas ama garam masala chamas ama machu chamas tangkhai ama fish masala chamas ama hapjaraga haifetang okhairani thumdi saya pambai matungina hapiro masala si haifet munjare haibai matang sidaida nga si amom tang fajana thadarani ya aduduga low flame da tawgadomni ko low flame tawre mating nga si munchangani mahi chu haptana tawgadomni dry oina thongmana bako marak nga si aikoina ba haifetang makha si naptana ba khabai sina thagane bako hede haifetang otpi gani aduga mamai khumjalaga thamjarani nga tang minute 30 amuk thambani minute 30 amuk thangbai matung sidaida amuka hangdoga yengjarani haifet nga si onthoani nga si onba matamda mayamna khangbi gadauti nga si yam tapna onbiyo mahi haptana tawbani yam kanna olagati doi ki bayai macha phajadaba yai sumain tawraga haifetang onbirani onba loira matung sidaida haifetang minute 10 mukki amaka kupsalaga thamjarani adu hai siman mathak sumunjare makha sumunjare sini chili naw mayam jeng yam hawbani try tawbiyo. Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi aina chajagadori si ngasi kangna fry tawraga kaino tawbane ba thongjabani kangna mahi haptabida so haptabida thongjabani recipe macha am yawbane si yam hawbani ai hana try tawkramni chili naw mayam sing try tawninga gadi adum tawba yagani lafudro Singju amaga atai mathen ri yawjadre only lafudro gatani aduga lafudro ga alu ga iron mani ko cold drink amaga yawjare haudringai mamangde chili naw mayam singda request tawjari madudi aigi video sibu like comment share tawiramu anaba wala pasingna subscribe tawiramu haujarage hawasi ko ngasi ngasi dei hoge ngasi am hawe ko si dei hawrage si sine maru kam ta yawram de ko mata yam jaw ni na ba wow how jaraga but na how re iron ba chai daraga ngasi di pra sa yawan rab ne yam how do male but na how ngasi cha ngasi ai cha ko no pin namin na sen to ko nga si cha do masa ka chi ka no ai te
ꯁꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯖꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯒꯦ꯫ ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯨꯒ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯀꯣ, ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯋꯦ꯫ 이론ꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯡꯖꯨꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯏꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯌꯥꯎꯍꯟꯖꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯏ꯫ ꯉꯥꯁꯤ ꯀꯠꯂꯥꯅꯤꯅꯕꯀꯣ, ꯀꯠꯂꯥ ꯀꯦꯖꯤ 8-9 ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯄꯤꯁꯇꯣ꯫ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯎꯋꯦ꯫ ꯃꯀꯨꯝ ꯈꯛꯇꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯁꯤ ꯃꯀꯨꯝꯅꯤ꯫ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯕꯅꯤ, ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯈꯨꯝꯒꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯎꯋꯦ꯫ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯏꯍꯦ꯫ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯅꯣꯏꯁ ꯈꯔ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯁꯤ ꯃꯀꯨꯝꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯤꯜꯍꯧꯒꯤ ꯃꯀꯨꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ꯫ 이론ꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯟꯖꯔꯒꯦ꯫
थागतचरी आइगी वीडियो सिबु मिटियंग ताबिनमैदमक्ता आइगी वीडियो से एंजॉय तौबिरगदि लाइक कमेंट शेयर तौबिरमु अमसुंग अनौब लाक्पसिंगना सब्सक्राइब तौबिरमु मथंग करी चासिगे हाइबदु इचिलिनाव मयाम सिंगना आइगी कमेंट दे इबिरमु ngasigiди matang asida bye